الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يبشر الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. الله بشوجه كجرا كجيزا نيبي منها مريدو كوا yana dushoboje gusiba iminsi 10 ukwezi iminsi 9 ukwezi kwa Dhulhijja. Allah kana dushoboza nanone kujiguhuza n'umunsi wa Eid al-Adha yawm an-Nahr, tukanezerwa tukishima kubingabiriza subhanahu wa ta'ala. Ibyo byose Allah abiduha kugira ngo tumushime ndetse no kugira ngo dukomeze tumukore ibyo ashaka kugira ngo natwe zaduhembe irushijeho aba yaduhaye hano kuri isi. Allah rero akwiye gushimwa byimazeyo we subhanahu wa ta'ala watugeneye ibihe byiza n'ibi kugira ngo turusheho kongera ibikorwa byacu byiza ndetse no kugira ngo turusheho gutera intambwe tumugana subhanahu wa ta'ala. Dusabe Allah twakirire ibyiza turimo turakora muri iyi minsi. Allahumma amin. Nanone turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko akomeza kuvuga ibigwi no gutakira umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amutakira ibintu byayo mu kirere subhanahu wa ta'ala. Tunamusaba yuko agirira imbabazi n'impuhwe abo mu rugo rwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abasahaba be na buri wese bakomeje gukomera kubyo twasigiye n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugeza ku mwuka we wa nyuma. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana ala dinihi hatta al-mamat. Tunasaba Allah natwe gushika makuri la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Allahumma amin. Ayuha al-ikhwatu al-kiram وفني الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم نجتمر جاءت في كتاب التوحيد وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله ومن تسوي كتاب الله سبحانه وتعالى مجرم ويرفزتي باب قول الله تعالى تجزكوني مرجانه عليكم يتنجج آية إلى القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى يفزمه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إلى آية الإسلام التعجيج المرجان. آية الله سبحانه وتعالى يفزمه ولئن أذقناه رحمة منا قمنا دمو وإيو tumuhonjeje ولئن أذقناه رحمة منا iyo tugize tumufungurira imiryango ya riziki tukayifungura kuri we, ibyo bimugoye tukabimworohereza tukabimukuraho. Min ba'di dharra, iyo umuntu tugize ineza tumugirira nyuma y'ibyago n'amakuba byari bimuriho, la yaqulanna hadha li, birangira aho kugira shimira Allah subhanahu wa ta'ala birangira avuze ngo ibi ngibi mbonye cyangwa se nagizeho nabibonye ubwenge bwanjye nanabibona kubwo kuba nari mbikwiriye. Niyo Allah bari wabimpaye ariko wabimpaye mbikwiye yagombaga kubimpa, mbese bikaba nkaho ari ihame yuko Allah ibyo wagezeho byari ngombwa kabiguha nk'ihame, kuko nta bundi buryo Allah agombaga kubigenza uretse kubiguha, wari ubikwiriye. Abayisilamu uyu muryango ntabwo usa n'umuryango twigeze kwiga nanone uvuga ngo ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Hari umuryango twigeze kwiga mbere nawo wenda gusa nk'uyu nguyu nawe yatangije ayigira iti ya'rifuna ni'matallah, ngo hari abantu Allah aho kumenya inema ze kuri bo thumma yunkirunaha, barangiza bagahakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala Allah bahundagajeho. Uriya muryango twize Allah subhanahu wa ta'ala afwan umwanditsi w'igitabo yawuzanye kugira ngo libayani agaragaze kufuru ni'ma, ibyerekeranye n'umuntu kuba yakwiyandagaza agahakana inema ya Allah hukumuye itegeko rye riri. Anawuzana libayan kugira ngo anagaragaze wujuba shukri ni'matillah,
ko ari itegeko gushimira Allah ku nema yaguhaye uko byagenda kose. Azana adilla zerekana yuko ari itegeko ku Muislamu wese gushimira Allah n'inema kwerekana yuko uwayimuhaye nyirizina ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibiro muryango ni wo shaka kwerekana. Eno shaka kwerekana yuko ari itegeko ku Muislamu wese ku nema Allah subhanahu wa ta'ala muhundagajo ko agomba kuyimushimira nk'itegeko. Akanirinda kufruha kuyihakana ko atari Allah subhanahu wa ta'ala wayimuhaye. Amma hadha albab naho uyu muryango utanukarira nuriya ni ata'addub ma'a Allah. Sheikh agiye kwerekana yuko Muislam agomba kugira adabu mu mvugo ze igihe Allah subhanahu wa ta'ala hari inema yamuhaye akarangwa n'ikiko ku rurimi rwo kuyishima, akagira adabu ku rurimi rwe mu gushima inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bishal farq aho bitandukaniye, uriya muryango wa mbere yerekanaga hukumu itegeko ndetse ko ku Muislamu wese ava akagera ategetse gushimira Allah akanabuzwa kuba yahakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala kuri we. Yasobanutse. Amma hada albabu umuryango ugiye kwerekana adab umuislamu idiscipline agomba kugira ku rurimi rwe igihe cyose Allah ari ingabire runaka yamuhundagajeho, akamenya discipline yo ku rurimi uburyo agomba inema kuyitirirane Allah ariko bikozwe n'iki n'ururimi. Byasobanutse Islam. Tayeb, yabitangije iyi aya Allah ti wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu, giyomwe na damu tugize bimwe tumuha tukamugirira impuhwe n'imbabazi tukamufungurira imiryango ya riziki nyuma y'uko ari igihe kinini cyaciyemo cyangwa se cyatambuse ari mu bihe by'ibibazo by'ubukene cyangwa se wenda iyo tumukijije uburwayi yari amaze igihe kinini arwaye bwaramurembeje, la yaqulanna hadha li, ngo hari igihe birangira kuri benshi ururimi rwe aho kugira rushimire Allah kuri iyo nema Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye, anashimira Allah kuri icyo kibi yamukijije cyari kimuriho imyaka myinshi, la yaqulanna hadha li, mwene Adamu ngarihandagaza akavuga n'ururimi rwe akavuga ati yarega ibi ngibi nabibonye bi'ilmi wa dhakai, kubw'ubwenge bwanjye. Hada ma'na al-awwal fi shurru cyambere, cyangwa se akavuga ati ibi nabibonye li'anni mustahiqun bihi, ana mahququn bihi, nabibonye kuko mbikwiye. Sawa tubare ko ari Allah wabimpaye, ariko na Allah kubimara yuko yabonaga ko mbikwiye. Nkaho mbese byari hamwe yuko Allah abiguha, ko Allah ibyo yaguhaye yabiguhaye atari tafaddulan, atari ingabire ze akwihereye no kuba akugira impuhwe, oya, ahubwo ukabona yuko uri mahququn bihi, ibyo wabonye Allah ni ngombwa naho yari kukwetera yagombaga kubiguha. Ibi bintu wa Islam ni qillatu al-adab ma'a Allah, iyo ni discipline nkeya kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Hariya hambere umuntu aramutse avuzemo ibi bintu nabibonye bi'ilmi kubwenge bwanjye Allah ntabwo arimo, Allah ntabwo ari mu babimpaye nta n'uruhare yagize kugira ngo mbigereho, iyo ni shirkun fi rububiyya. Abaguye muri shirki na Abu Jahl batigeze bagwamo, abaguye muri shirki na Abu Jahl na Abu Lahab batigeze bagwamo mu Islam. Ibyo umuntu wa mbere wabiguye muri Qarun tabana rero wa mbere mu biremwa, ariko nawe aza mu ba mbere mu baguye muri shirki fi rububiyya, muri shirki kabisa ikomeye cyane na Abu Jahl batigeze bagwamo. لأن كفار قريش وكو أبا قريش بماكا أبا بماكا كجيت رسول صلى الله عليه وسلم وين مرقيوكو الله نوي الرزاق نوتانا مفهوم بكان مرقيوكو الله سبحانه وتعالى أريوي الخالق نوري ما بكان مرقيوكو الله سبحانه وتعالى أريوي الوهاب نوتانا برجو زارو نبي نجيب ما نبغي مرقا أريكو أبا مزاكو بريكي مسيقى الله سبحانه وتعالى مكذا بسينيين kandi mwemera ko ibyo ngibyo Allah akora ibyo bigirwamana byanyu bitabikora, limaza kuki mujya kubisenga musize Allah subhanahu wa ta'ala? Bakavuga ngo iki haula shufa'auna 'inda Allah, erega twebwe bisana munago tubisenga ahubwo tuba tugira ngo bijye kutuvuganira, yani bituzamurira amasengesho yacu kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo byose ni shirki n'umwana Allah bisekarumana. Fa ala kulli hal al-islam umuntu wakwihandagaza akavuga ati ibi ngibi nabonye mfite imitungo nayibonye kubwenge bwanjye Allah ntacyo yigeze amarira na n'icyo yamfashije, ibi nabibonye byujuhil makasib kuko kuba nzi gukora no kumenya tekinike zo kwigarurira abakiriya,
mukazi n'amabanga y'akazi hadha shirkun iyo ni shirku azabaguyemo fi rububiyya muri bya bindi n'ababujari batigeze bagoma mu Islam wa kadhalika ayda nanone cya kabiri umuntu aramutse avuze ngo ibi mfite ndabyemera ni Allah bimpaye ariko Allah kuba yarabimpaye si neza yangiriye ahubwo yabimpaye ni anni mahququn biha kuko n'ubundi nari ndikwiriye nanjye Allah arabizi ko ibi bintu kubimba si izindi muyangiriye ahubwo nuko nari ndikwiriye byari ngombwa yuko Allah bimba mbese bikaba nkaho Allah haramuka isezerano mwasinyanye yuko agomba kugira ikintu runaka guha nk'ihamwe n'itegeko ibyo ni su'u adabu ma Allah icyo ni ikinyabupfura gike umuntu abagize kuri Allah subhanahu wa ta'ala umuntu aho kugira ashimire Allah avuga ati alhamdulillah ugasanga umuntu ahubwo ahakanye ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye wa huna qissa hari qissa yawusha muri bab muri muryango umwanisi gitabo yazanye ni hadithi sahih muri sahih al-Bukhari na Muslim iyi hadith nituyisoma biiznillah tabaraka wa ta'ala iyi qissa nyekayuko mwese muri muze kuyikuramo isomo biiznillah tabaraka wa ta'ala ubwo rero Islam al-wajib 'ala al-muslim iki umuyisilamu asabwa wese abakagera abagomba gushimira Allah akarangwa no kugira discipline ku rurimi rwe mu gushima ku nema yose uko yabimeze kose Allah guhaye ukavuga ati alhamdulillah ndashimira Allah wewe wampaye iyi neema lawla Allah yewe itaza kuba Allah nta bibi ndiho cyangwa se ngezeho simba narabigezeho ibi byose nabibonye tafaddulan min Allah kubw'ineza Allah ya Allah kuriye suko nari ndikwiriye hari benshi banandusha gusari cyane hari benshi bandusha gukora ibada cyane ariko Allah yimye ibingibi ngiye yampaye ukaramo n'ishuku kugushimira Allah subhanahu wa ta'ala وقد قال الله جل وعلا الله من القرآن يرمز ولا إن شكرتم لأزيدنكم ومرجني منشيمرا مكرامنكم منشيمرا لأزيدنكم هكذا نزارون يريا بريا الله مزينة يسموني الشكور الله مزينة متاقتفيت كونغو الشكور ushima kandi Allah burya arashima kandi agashima neza kurenza ibindi byose wallahi iyo Allah mukoreye iyo Allah mushimira arashima nawe subhanahu wa ta'ala gushima kwa Allah arabigaragaje uburyo bisobanura yani izina ashakuru bisobanura ngo iki nuko kongera kuvyo yaguhaye subhanahu wa ta'ala imushimira wala in shakartum munshimira la azidannakum nanye kubashima kwanje nuko bongera kuvyo nabahaye gasoro Islam wala in kafartum ngo naho iyo mwihandagaje mugahakana inema zanjye kuri mwe muzirikane ko fa inna azabi shadid ibihano byanjye muzirikane ko bikomeye cyane ku bantu nk'abo ngabo badashima b'inkozi z'ibibi babare Islam tugomba kurangwa gushimira Allah tabaraka wa ta'ala tukirinda kufuru ni'ma guhakana inema za Allah kuri twe alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allah kufran وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار الله رأى ننزل بالقرآن إنما زهد ربك زهكان بك زيت الإبين بتري الله سبحانه وتعالى ومثلنا ربك الشماء الله كتشو الله مهاي تعمل جيك تعمل كنيني يعترف ممتما وكامل الناس رشدي كذا يوكو المنعم الحقيقي nyiriku mugabira wukuri ni Allah subhanahu wa ta'ala kabone nubwo yababinyujije ku kirema runaka kikaba sabab ariko burya Allah ni waguhaye subhanahu wa ta'ala ni nawe ukwiye gushimwa awwalan wa akhira wowe ni subhanahu wa ta'ala naho gushima ibindi bidafite icyo byakoze bidafite icyo byakumariye usize uwakikumariye ari Allah wallahi hadihi khiyana ubukoze khiyana ubuhemu uwa una همتي الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أغمر القرآن يوفوز مجمع تجري زمريوي يمسوزي ikigirere n'ibindi nk'ibyo ngibyo ngo byose n'ibyanyiri yobiremye فأروني ngo ngaho munyereke ماذا خلق الذين من دونه bya bindi mwiruka mushimisha munagaragira munambaza munsize ماذا خلق byaremye iki igisubizo ntabwo mwakibona Islam Allah turemeye ibiryo niwe utugaburira Allah niwe utumanurira imvura Allah niwe waremye imisozi umuyaga ibirere
imigezi inyanja ngibyo n'ibyanyereye biremye fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni ngaho munyereke bya bindi byose mwirwa mwambaza bitaringe byo byaremye iki kugira ngo byibuze wenda mu bishingiro mu byambaza igisubizo nuko ntacyo Islam uwo uri kujya gushimagiza ukagaragaza ko inema zikuriho ari kubwe bitari kubwa Allah ukeka yuko ibyo byose ufite ari wowe biguhaye garukira Allah umushimire subhanahu wa ta'ala na'am iqra قال مجاهد يريم من يشوري ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يريم من يشوري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريم تابعي نعم هذا بعملي وأنا محقوق به يعني من حكومة أمور يبقي أنا جزاك الله وهذا بعملي ibi byose mubona mfite imbere yanjye ni kubwo ibikorwa byanjye ni kubwo kuba nzi gucuruza ni kubwo kuba mfite akaboko kazi gukora wa ana mahququn bihi ngo kandi ibi ngibi cyangwa se ukumva umuntu aravuze ngo wa ana mahququn bihi cyangwa se akavuga ati ibi bintu ni Allah bimpaye ndabyemera ariko yabimpaye kuko nari mbikwiriye nanjye narakoze imyaka yose namaze ndi gusari ukeka yuko Allah no ibi yabimpaye kuko nari mbikwiriye si izindi muwe nanjye narakoze yani ni kimwe mu bintu bibiri ukurikira hanga kuba umuntu yavuga ngo hada bi'amali ibi byose nagezeho nabibonye kuba kaboko kanje no kuba nzi gukora no kwigarurira abakiriya ibyo twabonye ko ni shirku fi rububi ni shirku ibyo nabavujari ntabwo bigeze babigwamo cyangwa se umuntu akaba yavuga ngo ana mahququn bihi sawa ndabyemera Allah niwe wabimpaye ariko wabimpaye kuko nari mbikwiye nanjye narakoze Allah yagombaga kubima nk'ihame si izindi muwe njye sinabura musenze ntabwo namaze iminsi 10 gufunga ntabwo namaze iminsi 20 nsibye bimusaba ko agomba kubima nk'ihame wa hadha su'u adab ma'a Allah icyo ni kinyabupfura gike kuri Allah subhanahu wa ta'ala kurangwa n'imvugo ngizi kuri mizumwana zo kwerekana ko inema n'ibyogezeho byose akari Allah biguhaye na'am iqra وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نمصحبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرمز نعم يريد من عندي ugasanga buza amagambo agambiriye kwerekana ngo ibi byose nabonye min indi ninge byakomotseho nta wundi wagize ubare kugira ngo mbigereho uretse ngewe bimaharati kuba mfite ubumenyi buhagije mu kazi نعم بمهاراتي وذكائي يعني mfite amayeri n'ubuhanga mu kazi iyo ntaza kubigira simba neza kuri hari abantu bavuga amagambo y'Islam umuntu ugasanga imvugo ze zose Allah ntabwo amugarura ku rurimi rwe mu kwereka abantu yuko ibyo agezeho byose ari Allah bimuhaye oya ukumva umuntu ahavuga hose kavuga ati iyo ntaza kujya gukora amahugurwa runaka se ngira ubumenyi ibi byose nari kubigeraho iyo ntaza kuba byaragenze gutya ibi nari kubigeraho iyo bitazi ugasanga Allah kugaruka ku rurimi rwe mu kumushima wallahi gake iyo ni su'u adab ma'a Allah ni ikinyabupfura gike kuri Allah kubyerekanye n'inema yaguhundagaje na'am iqra wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin 'indi mbona kuba umuntu yakwihanagaza akavuga ibi byavuzwe na قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه الله القرآن يرمز قارون يغايو كديه كنويمان موسى عليه السلام أريقو مكا أسوزغر الله أنا سوزغر كنويمان موسى عليه السلام الله لنا مهاجم تونزي وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة جيب فنغوز زافنغورغا إبي جيغا بيبيكسمو إمتونغو يقارون gizo mfunguzo zaterurwaga n'abagabo al-usba n'abagabo bese na ubundi mucyarabu al-usba ni nk'abagabo bakitinyera gutabara yasobanutse yani imfunguzo za Qarun zafunguraga ibigegamzo zaterurwaga n'abagabo batojwe bafite imbaraga bakomakomeye ni nk'abasekirite yani Qarun arafite abasekirite bashinzwe guterura imfunguzo zo gufungura ibigegamzo yarabitsemo za zahabu amakontineri
abitsemo za zahabu n'ibindi mitungo ikomakomeye cyane n'ibinyagaciro Islam. Allah mukura mu Qur'an ntabwo izo kontineri zategurwaga n'abagabo oya ahubwo imfunguzo zirajya gufungura iyo kontineri nizo zategurwaga n'abagabo bakomakomeye. Imfunguzo gusa ntabwo tuvuze amakontineri ntabwo tuvuze ibiti imfunguzo gusa ubwazo zategurwaga n'abagabo batojwe babizi babitoreje b'abanyembaraga. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ariko bigeze kumugira inama abantu bo muri ako gace bigeze kwegera Qaruna baramubwira ati yewe Qaruna la tafrah rwose wikiyemera wishaka kwishyira hejuru y'ibirego bya Allah uko kunezerwa kwawe n'imitungo ariko ukaba kubikora ugambiriye kwerekana ko uri hejuru y'abandi bose rwose sigaho uwo muco wo kwiyemera ureke. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah nagakunda abantu nkamwe biyemera mu ubwo buryo. Iri nama abantu bamugiriye muri ako gace kuko Qaruna yajyaga sohoka yicaye bamuteruye cyangwa se yicaye ku mafarasi meza bamukoreye decoration ikomeye cyane akazenguruka mu makaritsiye kugira bamurebe gusa kugira bamurebe yambaye ingofero za zahabu yambaye ibikomo amaherena ibintu bya zahabu kandi abantu muri ako gace bari bashonje benshi yarangiza akaza n'abantu bamuproteje bamuje gusaba akabikora no kuzenguruka utugusa atari kuba ngo harahana hagiye we akabikora kugira ngo bamurebe utunzi abantu be baramubwira ati la tafrah Qaruna sigaho wikiyemera inna Allah la yuhibbul farihin. Allah nagakunda abantu babiyemeza intambwe nk'ibyo bibereyemo. Ishime sana kuje ku bitumo yawe ariko wikwishima ugambiriye kwerekana yuko witubabaza. Qaruna we yabikoraga atari kukwishima bisanzwe nk'abakiri oya ahubwo yabikoraga agambiriye mbese kwicisha agahinda abakene rotuye muri ako gace no kubereka yuko ari we hatari muri ako gace. Qaruna arigomeka aranga akomeza kwigomeka kuri Allah tabaraka wa ta'ala kugeza ubwo Musa alayhi salam yagize ibyo musaba batangiza akabaha abakene aranga abwira abantu Musa rero yohereje arababwira ati innama utituhu ala ilmin indi ndabiyamye uyu mutungo nawubonye kubw'ubwenge bwanjye kubwo kuba ndi umunyabwenge kuba narize nge uwo Allah muri kumvira muri iki mutungo yawe mutoke muve hano arabiruka. Musa itamusabira dua kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avuze muti fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ngo twese dutegeka ubutaka isi yuko imumira we n'imitungo ye wama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ngo kandi ntawe ari kumudukiza igihe ko twamaze gutanga iryo tegeko niko Allah avuze wama kana min al-muntasirin ngo kandi Qaruna ntabwo byari gushoboka yuko Allah mugirira imbuwe ngamurekure yongera muhandi mahirwe kuko yari abwiye igihe kinini ntabwo Allah ari kumutabara. Qaruna agategeka isi y'imumira wayuqal binavuga yuko na n'isaha agitebera we n'imitungo ye yasobanutse Islam bavuga yuko na n'isaha ila an taquma sa'a kuzageza imperuka ibaye Qaruna aracyatebera mu butaka wa bidarihi we n'imitungo ye wal iyad billah na'udhu billahi min al-khudlan. Allah turinde gusuzugurika mu kuboko wa Islam. Iyo mitungo ya mariki bwabwibone bwe bwamumariye arabu Allah tujye mu Qur'an Qaruna yarihandagaje aravuga ngo innama utituhu ala ilmin indi iyi mitungo nayibonye ku bwenge bwanjye nta numwe wamfashije kugira ngo ngereho ari nuwo Allah mumubwira ntacyo yamariye ngiye ibi byose mfite ni ku bwenge bwanjye wal iyad billah iri su'u adab ma Allah n'ikinyabupfura giteye hamwe na Allah tabaraka wa ta'ala. Waba waravutse iyo mitungo uyifite mu Islam twese tuvuka turi fuqara dukeneye imbere Allah subhanahu wa ta'ala twese tuvuka la yamliku ahaduna shay'a muri twe nta muntu n'umwe ufite icyo atunze mu Islam hano n'umwe mu Islam ariko Qaruna reba ibyo yavuze mu burebe wa kayfa kana aqibatu al-mujrimin
n'uburyo iherezo ry'inkozi z'ibibi nka ziriya uburyo bibarangira n'Abayisilamu guhakana Allah kunemaze wallahi usoza nabi mahma balagta min al-ghina uko wagira ubutunzi kose uko watunga ukanezerewe bikurangirana nabi iyo udarangwa n'ikintu cyitwa gushima Allah kunemaze ku rurimi rwawe ndetse no mu mutima bikanagaragazwa n'ibikorwa burya bikurangirana nabi iqra qala qatada ibn da'amah as-sadusi على علم مني بوجوه المكاسب قارون yaravuze ngo ibi nabibonye kubw'ubwenge bwanjye mfite n'ubwenge ntabwo yemera ko ari Allah umuhaye ngibi nabibonye kubw'ubwenge bwanjye biwujuhi makasib no kuba nzi systeme zo kwigarurira abakiriya na systeme zo gukora biwujuhi maza al-makasib kuba nzi amayeri menshi yo kugira ngo ngire icyo mbona ibyo nabafashije kugera ku byayi mfite byose ala ilmin indi biwujuhi al-makasib no kuba nzi kwigarurira no kumenya amayeri na cano naco no kugira ngo amafaranga yabone ibyo nibyo ngiyewe byatumye ngera kuri ibi byose ariko Allah bari kumbwira ntabwo ngiyewe yagize itafasha muri ibi ngibi bigezeho وقال آخرون على علم من الله أني له أهل أمام من التفسير ورمز بتي على علم عندي والرجع بقارون يفوزه يجري لي صور التفسير يكمل يوم من علماء السلف ومن بات واجري أمام من ورمز بتي قارون كما على علم عندي جبنا يوم يكون بيجر يعني يرى جنبي يقول على علم من الله ngo ibi nabibonye kuba Allah yarazi neza yuko anni lahu ahlun kuna rindikwiye yani tafsiri ya kabisa wariki yani Karuna yemeye yuko umutungo ufite ndo umuhaye ni Allah ariko ko nawe hari icyo yakoze Allah ntabwo bimuhere for free siko bavuga kubuntu ala ilmin min Allah anni lahu ahlun Allah yarabizi neza yuko ibi mbikwiye nta zindi muyangiriye sukubi makundi ahubwo yarazi neza yuko anni lahu ahlun ndabikwiye byari ngombwa yuko abima nk'itegeko kuko ntabwo yarafite ububasha bwo kubinyima kuko nge ndabikwiye yarabi وهذا سوء أدب مع الله إن سوء أدب نجد مفرد يتكون الله سبحانه وتعالى نعم اقرأ وهذا معنى قول مجاهد إنما أوتيته على شرفي إكما تجي سوانو مجاهد يراجع بيليه بري يعني إزراء آية الحدث يقونا ومنكوية فيها نجزك الله إنما أوتيته على شرفي جميل النبي bizunguye kubavyeyi banyoze cyubahiro bapfuye imyaka ya hambere hari umuntu uje kumukuvara ati uyu mutungo nyene wugezeho bilwiraha kuko kubona uzunguye ala sharafi yani kubavyeyi banyina badata n'abasekuru bari bakize banakungahaye kera banubashwe nyuma yuko bapfuye imitungo nigesigaye mu biganza ubwo rero nimumbwire ngo Allah niwe wumpaye cyangwa se kwa rundi runaka bigize ngo bari kugira ngo ubone gihe umutungo nawo ubonye kubwo kuwuzungura kuba nyacyubahiro b'ababyeyi banjye bapfuye kera bari bakize banubashe fahada kulluh ibi byose turimo turerekana yuko kurangwa nabyo kururimi ni su'u adabu ma'a Allah ni ikinyabupfura gike kuri Allah no kutemera inema za Allah subhanahu wa ta'ala وعن أبي هريرة إلى حديث لما قصة نبغيه سأقول لكم يوم الإسلام كروي مرجع وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث لحديث أبي هريرة وهو حديث صحيح لحديث الصحيح بصحيح البخاري لا صحيح مسلم نعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهم محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يجزكمون فمقام نعم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص أو أقرع وأعمى نقص يمان وتتو على بقى وتتو إسلام مريبين إسرائيل مريبو أبرص يراتك أمرقوائي يعني تغير لون الجلد
bwo kugira ibibarabara ku mubiri we ku ruhu rwe burabo burwayi bwita albarasu ni uburwayi bufata umuntu ariko akagira iki amabara atandukanye ku ruhu rwe si mu buzima burwayi wese na bamwita mu cy'Ikinyarwanda ibihara ariko umuntu agira amabara atandukanye ku ruhu naam urubara niko bayita iyo ndwara طيب بارك الله فيك bayita urubara ala kulli hal naime iyi qissa rasul agiye kuyivuga lina'tabir kugira ngo natwe itubere isomo Islam kuko Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo baduha qissa ماذا لمضي الوقت kugira ngo dutamporize igihe gusa no Allah yazanye qissa cyangwa n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayizana lina'tabir kugira ngo bitubere iki isomo twe basigaye twe bitabayeho Allah tabaraka wa taala bizana kugira ngo bitubere isomo Islam hana abagabo batatu min bani Israil muri bani Israil umwe muri bo abrasa yari afite uburwayi bwitwa urubara yani uruhu rw'umubiri ruriho amabara adasa wa aqra uwa kabiri yari afite uruhara yani umutwe wose nta musatsi yagiraga uwa gatatu athalith wa gatatu kana a'ma yari impumyi nta maso yani ntabwo yarebaga yari afite ikibazo cy'ubuhumyi ntabwo yajyaga abona فأراد الله أن يبتليهم abantu batatu Allah ashatse kubagerageza liyumhira linnas kugira ngo akagaragariza abantu ibyaba bagabo nabo liyatabiru bibabere isomo kuko Allah buryo yagerageje ibiremwa abagira ngo agaragaze abemera Imana nyabo ni bande badafite nifaq uburyarya muri imani yabo ndetse no kugira ngo Allah agaragaze babandi bamuryarya ni bande kugira ngo n'ibiremwa bibamenye إمام الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قلت أمانوا يمديريكو تزامرك مرتبوسا بجمع ربيقا أما قلت كيمنا الله وهم لا يفتنون تترى بجرجزا muri mu bigeragezo byacu reka da munaga uko bimeze fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ngoni ngombwa Allah abagerageze kugira ngo agaragaze fala ya'lamanna nagusone ngo amungaza abagerageza kugira ngo amenye ngo bari buze kwihangana bandi la uzi hangana Allah bamuzi mbere yuko ni hangana maana hadi al-aya surati aya surana fala yudhiranna Allahu alladhina sadaqu ngo Allah agerageza abantu kugira ngo agaragarize ibiremwa abanyakuri muri imani yabo buryo bigeragezo mu Islam bigaragaza abantu kamina nas bangaye mu bantu ibtalahum Allah bishay'i Allah ageragereje mu kintu kimwe gusa ariko tukabona babaye mu rutadi babisaba mu dini sinacyo Islam buryo Allah yarabizi kazaba mu rutadi kazabura na sabru ariko Allah amugerageza kugira ngo natwe biremwe tubirebe nasonse Islam yani ntabwo bisobanuye ngo fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ngo Allah tugerageza kugira ngo amenye ngo abantu bari hangana ni bandi la kuko Allah afite al-ilm al-azali ubumenyi bwa Allah buhoraho kandi ikindi Allah nagamenye ibintu uko bibaye Allah yahoza ibintu subhanahu wa ta'ala qabla wuqu'iha mbere yuko binaba yasobanutse Islam yani fala yudhiranna Allahu alladhina sadaqu ngo Allah gerageza abantu kugira ngo agaragarize ibiremwa abantu abatamaze hari abantu bigeragezo Allah yabahaye bituma naam bahinduka bakagaragara nawe tukabamenya tukavuga ati kumbi runaka imani yahoraga yiga amadorangara mugerageje kidogo dore ko ayisara nk'umusazi sibahari Islam wala ya'lamanna al-kadhibin yani wala yudhiranna al-kadhibin nanone Allah atugerageza kugira ngo agaragaze ababeshi bande ibiremwa bibamenye abanyakuri ni bande Allah arabagerageza kubw'ibigeragezo yahoreje naam ndetse n'ababeshi muri imani zabo ni bande Allah kabagaragaza ubwo rero Allah ikwerekana yuko kugeragezwa ni ngombwa igihe cyose uri kuri isi sibyo Islam fa arada Allah an yabtaliyahum
ngo bano bagabo batatu Allah yashatse kubagerageza kugira ngo ninatabir bitubere isomo twibazaza nyuma tukanumva iyi kissa kugira ngo natwe tumenye uko twitwara Islam. abo bagabo bari min bani Israil muri bani Israil طبعا من باب الفائده muri bano faida iyo tuvuze Israil iri jambo Israil ni jambo riri mu rurimi rw'Igiheburayo. Israil ni jambo nagari jambo cy'Icyarabu, ni jambo riri mu rurimi rwa al-Ibraniya rw'Igiheburayo. Isra bisobanura safiyu, intoranwa, intore. Naho ijambo bita il bisobanura Allah mu rurimi rw'Igiheburayo. Il bisobanura Allah mu Cyarabu. Naho Isra bisobanura safiyu. Ubwo iyo uvuze ngo Israil bisobanura iki? Safiyullah, yani umugaragu wa Allah uwatoranyijwe, uwo Allah yatoranyije. Dasobanura umugaragu wande wa Allah tabaraka wa ta'ala. Iri zina Israil ryari ryirimo Imana yitwa Yaqubu alayhi salam. Yaqubu mu mazina ye yitwa Israil. Abamukomotseho bose nibo bita Banu Israil, bene Israel. Uyu Israel ninde? Huwa Yaqub, niwe Yaqub. Ya ikhwan, Yaqub niwe witwa Israil, yani yitwa umugaragu wande wa Allah, Abdullah cyangwa Safiyullah, intoranywa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Gasobanutse iyo uvuze Banu Israil, bene Israeli, uwo Israel mugambiwe ninde? Yaqub alayhi salam. Ajumsha Islam. طيب aba bagabo bari muri bene Israel, yani bari min bani Israil. فأراد الله أن يبتليهم أن بشر كبجرجزها. اقرأ. فبعث إليهم ملكا معظم بكر بجيش. الله يوهر رجاء ملائكة. الله يتم ملائكة أرموه رزاء أجل كل ولا بقوة. فأتى الأبرص. Malaika uwehere yewoni wawundi warufite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu. Uruhu rufite ibibarabara, amabara atandukanye. Uyu malaika niwe Allah yohereje ngo bari ahere kuri. Faqala malaika kimara kumugeraho yaramubwiye ati ayu shay'in ahabbu ilayk, wa mugabo we ni iki wifuza mu buzima bwawe? Ni iki wumva kakanya ukibonye wanezerwa ugatunganirwa kuri isi? Faqala wa mugabo wese shubye ati lawnun hasanun wa jildun hasanun. Nge rwose ndamutse ngize uruhu rwiza, ntagira ibara ryiza, ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. Uburwayi butuma abantu banyinena, bakaba nawe wakwifuza kwicarana nanjye, hakaba nawe wakwifuza kuba namusuhuza ngo yakire ikiganza cyanjye. Iyi nenge mfite ituma abantu banyinena bakanyitaza, rwose iramutse imvuyeho nkagira uruhu rwiza wa lawnun hasanun, nibara ryiza nkamera nk'abandi, rwose nashima kabisa. Nicyo kintu nifuza kuri isi. ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. Ine gituma abantu banyanga, nta wakwifuza gusangira nanjye kubera uburwayi mfite, buramutse bumvuyeho rwose nashima nanezererwa. Qala famasahahu. Malaika rangije araza itamuhanagura, amukora ku ruhu rwe, aramuhanagura. فذهب عنه قدره. يعني جنبغا urwayi witabugenda direct ako kanya. Allahu akbar. قال العلماء بالبار وزوتي iyo Allah abishaka direct yere kwitari mukuraho, ariko malaika kuza kabanza muhanagura akamukoraho nukugira ngo hari bisomo kuri twe bisna rihe kutwereka yuko al-umuru bil asbab, ibintu byose kugira ngo bigere muri ngo mushireho impamvu sio Islam. Iyo Allah bishaka kwita direct uruhu kataruhinduka 0 seconde,
inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ariko Allah yohereje umumarayika kugira ngo amuhanagure amukoreho, kugira ngo agatwigisha yuko burya ibintu byose bigomba gushyiraho sababu w'Islam. Ntabwo uzaryama iwawe abandi bari kujya kumuseta gushakisha imirimo n'akazi ngo nurangiza uryama uvuge ngo riziki iransanga hano iwanyu. Ntabwo tutakhudhu bil asbab, uba gushyiraho impamvu ugahaguruka ukajya gushakisha riziki Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u Allah, saba Allah, uzamura ibiganza, bashaka baza kwisabira salatul fajr yawe, wakoze zikari, gera mu rugo, mbere kuva mu rugo usome duwe kuva mu rugo, usabe Allah yuko yagufungurira riziki aho ugiye. Ariko ugende ujye ku kazi, ujye kuseta n'abandi, hada ibi ngibi ni nadiri biri mu dini dasora Islam. Ngenda bamwe ngo abamenyi baravuze bati iyo Allah ashaka yari guhita uruhu aruhindura direct, ariko Allah yohereje marayika kugira ngo amukoreho, amuhanagure, amukoreho ku ruhu rwe. Lina'lam, kugira ngo tumenye yuko anna al-umura bil asbab, burya ibintu kugira ngo tubigireho ni ngombwa natwe dushireho sababu. Nasoro Islam, isababu ishobora kuba ari sababu ntoya cyangwa sababu nini, ariko ukayishyiraho kugira ngo nawe Allah guhe bya bintu wifuza unamusaba sibyo Islam. Tayib, uriya mugabo famasahahu, malaika yasamuhanagura, fadhahaba anhu qadaru, ila nenge yatumaga abantu bamwanga ihita imuvaho ako kanya. Wa u'tiya lahu lawnan hasanan, na'am, وجلدا حسنا. الله arangije uriya mugabo ahitamuha uruhu rwiza kabisa, ndetse n'ibara ryiza rimubereye, ahitaba neza, asa neza kabisa nk'uko yabyifuzaga. Qala fa ayyu al-mali ahabbu ilayk, malaika ahita amubaza ikindi kibazo cya kabiri, aramubwira ati okay, none se mu mitungo ngo urifuza nuwe mutungo wifuza kuba watunga ukumvura nezerewe? Qala, uyu mugabo yatasubiza ngo al-ibil, na'am, al-ibil aw al-baqar. Nge rwose ndamutse niboneye ingamiya nayitunga, cyangwa se al-baqar, inka. Iyi cyangwa ni shakka min ar-rawi, ni shakka Ishaq, yani uwitwa Ishaq ibn Abdullah rawi al-hadith. Shakka yagize shakka, aravuga ati sinibuka niba uyu wa mbere yarasabye inka, uwa kabiri agasaba ingamiya, cyangwa se uyu wa mbere niwe wasabye ingamiya, uwa kabiri niwe wasabye inka. Ntabwo nibuka, iyi shakka yagize. Ariko icyo yemeza ni uko Allah umwe muri bo yamuhaye nako afwan, Allah bombi yabahaye iki? Amatungo, kuko uwa kabiri tubuze kumubona mu kana inshallah, nawe Allah amuhaye itungo umugabo wa kabiri. Ariko Ishaq ntabwo yibuka uwa mbere niwe wahawe ingamiya cyangwa uwa kabiri niwe wahawe ingamiya. Gusa icyo yemera yuko nuko bose bahawe amatungo, umwe muri bo yahawe inka, undi ahawe ingamiya. Ariko Ishaq shaka yagize ni iyihe? Ese uyu wa mbere wari ufite ikibazo cy'uruhu niwe wahawe ingamiya cyangwa yahawe inka? Yasobanutse? Tayib, na'am. Wa qawlu rajih, imvugo ifite imbaraga nuko uyu wa mbere niwe wahawe ingamiya. Fa u'tiya lahu madha naqatan ushara, ngo Allah yahisamuha ingamiya ihaka igiye kubyara. Naqatan ushara yani ingamiya qaribatul wilada, yegereje gato mu minsi imbere kubyara. Yani ingamiya igeze mu mwezi umunani gutyo kuzamura. Iyo ngamiya yahakaga igiye kubyara, niyo Allah isaha buriya mugabo, si wo mutunga asabye Islam, Allah isamuha iyo tubona. وقال بارك الله لك فيها ولا فيها أيوة. الله عموما عليك رجل تبقيني ومقررون التي بارك الله لك فيها، الله أسير بركة مريد تومو لكم لنا كمرو لكو غير مجيشة. وقال بعض العلماء عنه من الرزوة لا، أهو هذا من باب إخبار، إنها بريد وأهو ملائكة يرى مكروء مهاي، يعني كأنه قال له ملائكة إنه يرى وبارك الله لك فيها، الله ما زكبوش إذا بركة إذا تنبو هاوي الله إذا سلمو مجيشة كيان وجينا utumane kintu, ariko ubundi Allah ari guhaye yashize mu barakaza. That's what I said.
فقالوا وهم من الرجل هذا من باب إخبار أن مكروه يموها ليس الدعاء ولي دعاء. وقال الآخرون من الرجل هذا الدعاء يلي دعاء وكلهم نتلك مؤمنة مبارك الله لك فيها أغلب سيدة مباركة. وكلا المعنيين صحيحين يسوع الرجل بمريم إلا توم الله سيدة مباركة دسنا ملائكة السبع يوكو الله كمثل سيدة مباركة. نعم. قال فأتى الأقرع نونه أبو هريرة الكتب يلغو رسول صلى الله عليه وسلم يلغو وكبي سبحانه بغوبتاتو ويوان بلغاني تريد تمغرك وجه مكتوبين. ثانيا وكبي فأتى الأقرع نونه ملائكة يتكون ذاكم مغرو وكبي واو نرسل تشوزو تشيه تشكوا umutwewe arupara nuruhara ntabwo yarafite umusatsi ku mutwe we. قال العلماء من الحديث ورمضة هذا دليل إلى دليل قال كذا يقول كل شيء نقول ما برا جبيرين بني مفير. إمي بعد ذلك يمتكو إلى هذا كان من ثقافته جاري بريك كون ليام. بالدليل ماذا؟ دليل نيجي نقول مقابل تقول تجيكوا ولا يرمو زمو قوس الله المتسمى المساتي إن الفتاة روحنا إكامباه جاب مين رجع بالخير. كوكو يتوما أبانواني نينا. إلى دليل قال كذا أبانواني بنا كم ميتكو بوسيلو إسلام. فوإلا يوم يزكوا مريكا كون يوم أنو كامر ميريا ما يكون هيشتري بارك سيلو إسلام. نعم. أريكم مريكا كون يوم أنا أبغى مرة كم كفروني ميريا ما. نعم اقرأ. قال فأتى الأقرع وملائكة يسجدكم مغرقين واو نرس تشوزو تروحنا. أنا جرب بلتي فأي المال أحب إليه نور عفوا فأي شيء أحب إليه. أنا بقولت نيجي تشوا مغرقين وكونا كليسي كوريرا مشتيو نوانزير وا أنا نيجي تشوا هم يتيشي جوبا وتشوا نواتوزا. قال شاعر حسن ومغرقين سجدت البوس ينها كويس. ndamusembonye umusatsi mwiza. نعم اقرأ. ويذهب عني هذا الذي قد قذرني عنه الناس إن ينفت يروحها يقونا مساتسجلا ikamvaho kuko niyo nenge ituma abantu banyinena batanifuza kuba nasabana nabo cyangwa se nsangire n'uwo nsangira nawe. yani kuni ayi ni nenge ikomeye cyane mfite ndamutse mbonye umusatsi nenge ikamvaho nanezererwa kandi byanshimisha iki kintu cyazashimisha. na qala famasahahu malaika yisa mukora ku mutwe mu ruhara akora mu ruhara akoramo. na fadhahaba anhu gwaru pararo itaroje umusatsi tuza mwiza kandi umeze neza. na wa u'tiya sha'ran ni sha'ran wala sha'run ayo sha'ran lanno mansub. na وأعطي شعرا حسنا وريا مغبا الله أيتمها ومستطيع ميزة كبسة ومجنز. نعم. قال فأي المال أحب إليك ملائكة رأي الموزيشون تاكبر موكو أكيوزي وعودوان. فأي المال أحب إليك حاجة مغتون زينو ممتون أرون فواتون جيكي urigikiwe wifuza mu butunzi wumva ko cyatuma rwose wumva unezerewe kutukuruka mu mutunzi. na qala al-baqar aw al-ibil yaravuze ngo inka nono ishaq ibn abdullah rawi al-hadith nawe rashidika jarawat sinimuka yaravuze inka cyangwa ingamiya wa qawl raji mu ikhtibar ko hawo inka. na fa u'tiya baqaratan hamila bamuha inka ihaka nje kubyara misiri qaribatul wilada inka nayo yenda kubyara mu misiri mbere Allah subhanahu wa ta'ala yisaha wimugabuna. wa qala barakallahu laka fiha malaika rajul tabiru mugabira wishi barakallahu laka fiha Allah ashire baraka muri hayaw Allah mushire mubarak. wa ala qawl thani kumuga kabiri swara wishi barakallahu laka fiha yani Allah yamaze gushira baraka muri bitungo rya abimubwira min babil ikhbar nkamakuru amuha atari duwa. na'am. qala fa ata al-a'ma rasulullah sallallahu yumu malaika noneho akimara kuva kuri uwo kabiri yese kuwa gatatu
وهي الأعمى وولي وريمهمني فقال له أرجل رجلتي أي شيء أحب إليه يوا مغبومني نيجي فوز المزيم أبغى كوجرا مشكي ويواكبون زير الكرنز بيني فقال ومغبر رسولتي أن يرد الله إلي بصري قوس أنت أرى سبسوري جماعة صغيرة داشي شبه كرنز بيني جوس أنت ما يماسو غريبة داشي مش الله أكبر بري نعمة العين إنما يجيشو إزغي نبا تريفي الإسلام إمهم يزي تريما لذا كبيرا كما ركايا ما شاء الله دوها نعمة ننمكم إيجان أيا ما شاء الإسلام نعمة عظمى ننمكم إيجان كنتك الله سبحانه وتعالى دوها ورب لنوك يتنشي نعمة كان إنما تزاي مزوار ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مبرزين لما زوسك زازي مزوار يوم القيامة تتكوازي مزيجي نتكوازي كوريشي yeo mungu leba kuzwana goreba bandi mukomishano ko bukiri ukareba mafilime ya haram ukumva ibikini byose kanariye bisamaso yawe menya ngo yawm al-qiyamah yumaso uzayir maswa rumu umuntu yavuze kuti an yarudda Allah ilayya basari Allah ngiri ineza kansubiza amaso ntareba icyo nicyo kintu cyashimisha kuri isi kubarize zapfiye qala fa masaha sah malaika ranji aytamukura mu maso gutyo فرد الله إليه بصره الله رانجي أي تسوزه مقابل ماسو أي تريبا أي تريبا والله على كل شيء قدير كان الله كل من توصل الشروع سبحانه وتعالى لا سؤال الله ديرت ونعم قوي ستاني الكريم ولهذا يا إخوان ببلغ الإسلام أمور رسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يرمز من ابتلاه الله بحبيبتيه gumunu Allah azajira jazaka mu ikigeragezo cyo kubura amaso ye abiri cyo kugira ubuhumyi ku maso ye abiri fa sabara akagira sabru Allah subhanahu wa ta'ala azamuha aljanna faqad wajabat lahu aljanna Allah azamuha aljanna noma bu amaso ni bikomeye muzakinisha Islam dushimira Allah amaso yawe naharani igihe cyose kuyakoresha mu byo Allah ashaka fi qira'ati alquran مقصود القرآن نمك يترى من يترى يبير النصر كوري خيري وفي تفكر في مخلوقات الله أما سيأوي يفشي شبكور إيوا نتأتي يترى كويتانا زمجاء الله نبي جياريني سبحانه وتعالى قصرت نعم فرد الله إليه إيش بصره الله يوم قوائك مسلم زماصر نعم قال فأي المال أحب إليك malaika itabwira umugabo ati none se mu mitungo urifuzuye mutungo wumva aruye mutungo wahabwa ukanyurwa ukumurisha qala madha al-ghanam umugabo itavuga ati bose yewe Allah ma ihene yanshimisha matunga nikirwa na fa u'ti shatan walida Allah subhanahu wa ta'ala umugabo ayitamuha ihene nayo yenda kubyara لا يعني معنى الرسول ويبوها هنا يفتر من نوان لا يعني هنا لنا خجان وقال الآخرون من يرغب أهوب الله هنا نمنا نوان نمنا وقول الأول ينفق يا من يفتر برده لأن العرب كوركو أوار وارجيه ما أفضل بجامبو نايتي بجيهر أركو شجرة شكوما بكو تشتركو جهاد يعني مثلا اللي بقى هنا ينا خجارة baka bavuga mu rurimi rwabo bakavuga bati ihene ifite umwana ariko batagambira yuko umwana yavutse ahubwo bagambira kwerekana yuko iri karibu wilada yani iri bugufi yegereje kubyara gasobanutse naam fa uyu mugabo Allah yasanga ihene ihaka nayo yenda kubyara mu minsi iri imbere mike naam fa antaja hadani naam fa antaja hadani bari abagabo babiri babandi bambe uwambere no wakabiri babandi umwe uwambere agama iki al-ibil ingame sibyo wakabiri agama iki al-baqar inha fa antaja hadan bari abagabo babiri wa amatungo yabo yarabyaye an-natiju ijabo bita an-natiju munu bita an-natiju mucharabu ni alladhi yuwallidu an-naqa wa yuwallidu al-baqara umunu ubyaza ingamiya akanabyaza inka muchara wamita annatij wamita madha annatij yani fa antaja hadani
barabagabo babiri babyaje ziriya ari amatungo, yani wari ufite ingamiya yarayibyaje. Iyo ngamiya uko twabonye ko bayimuhaye ihaka, ntabwo byatinze uretse ko iyo ngamiya yisibyara, uriya mugabo nyirayo arayibyaza, sibyo? Wa antaja hadha, na waundi Allah haye bakara inka, nawe ntibyatinze uretse ko iyo nka yisibyara nawe arayibyaza. Naam, fa antaja hadhani, naam, iqra. Wa walada hadha, nawe uriya mugabo wa gatatu wari impumyi nawe yahene yahawe yahakaga, fa waladaha, nawe ahita yibyaza. Ntabwo byatinze nawe yise umwana asohoka. Yasobanutse umuntu ubyaza inka n'ingamiya bamwita mu cyarabu annatij, naho ubyaza ihene we ntabwo bamwita iryo zina. Niyo mpamvu basaba ngo wawalada hada, uyu nawe wese abyaza yahene, yani ihene yahise ibyara mu gihe kitarambiranye. Na iqra. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Ngono wa mugabo wa mbere birangira ngo asigaye afite ikibaya cyuzuye ingamiya, yani Allah shize baraka muri ingamiya ye. Ewa ntibyatinze uriya mugabo aza kugira ikibaya, ifamu nini yuzuye ingamiya. ولهذا واد من البقر, na wa mugabo wa kabiri nawe ntibyatinze yaje kugira ikibaya cyuzuyemo inka. Allahu akbar. ولهذا واد من الغنم, na wa mugabo wa gatatu nawe ntibyatinze gato yaje kugira ifamu yuzuyemo ihene zaragize nyinshi. Ewa baratunga nakina. Na اقرا. نعم ايوه. نعم. قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته. نعم. نونو الله anga aje kugerageza bano bana, وهو محل الشاهد. Nicyo shakuri kare muri hadith kugira ngo murebe umuyisilamu yakwiye kurangwa nande muri bana bagabo batatu, sibyo Islam, mu gushimira amazane za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ata al-abras fi suratihi wa hay'atihi. Nono nyuma y'icyo gihe cyose Allah yaje kohereza malaika tena, wa mu malaika aza fi suratihi wa hay'atihi, azamu shusho yaje mu bwa mbere ubwo yaraje kureba babagabo bakiri muri ya hali y'ubukene. Tabana bwa mbere ura mu malaika yagiye mu shusho ya ibn Adam yikiremamo, yani malaika uko aba malaika Allah bahaye ubushobozi bwo kwihindaguranya, bwo kwihinduranya. Bwa mbere malaika yaje kureba babagabo, ntabwo yagiye mu malaika, la yagiye fi surati ar-rajul, mu shusho y'umugabo. Iyo shusho bwa mbere yaje ni nayo yagarutsemo aje kubareba bwa kabiri, kuturu ya kabiri. Nabyo Islam ata al-abrasa yahereye kuri wa wundi yahereyeho bwa mbere. Nuhe al-abras wa wundi rufite uburwayi bw'uruhu, sibyo Islam, ni nawe yahereyeho tena aje kugerageza kutegeka rya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaratumye uyu malaika yaratumye na Allah ngazara gerageza. Ata al-abras yaziye uriya mugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu, fi suratihi wa hay'atihi, azamu shusho yajemo bwa mbere malaika ni nayo yagarutsemo. Naam, iyi shusho kuyizamo qala al-ulama min warabati ni al-mudhakkir al-awwal, ni urwibutso rwa mbere Allah yari yeretse uriya mugabo. Niba kuko afite ubwenge yongera asubiza amaso inyuma, yibuka uyu mugabo niyo wigeze kumuzira bwa mbere, byari bihagije ko kubera dalili yo kugira ngo amenye uyu mugabo kera yirwaye n'umutindi, ni nawe wigeze kunzira. Ni no mpamvu malaika yagarutse muri yashusho liyudhakirahu, kugira ngo yibutse uyu mugabo niba koko ubwenge buhari, areta yibuka system, amenye ko aje kugeragezwa. Naam. Faqala yu malaika ari kuri mushusho y'umugabo, yisabwira buriya mugabo aramubwira ati rajulun miskin, uyu mugabo ubona imbere yawe bari kwivuga, nge rwose ndi umugabo, ndi umukene, ndakenye, ndi miskini, nta kintu ngira, ndakenye.
n'utwo mfite ni duce tumpagije rajulun miskin ndi umugabo ukennye na rajulun miskin wa لا في كلمة آخر رجل مسكين وابن السبيل ابن السبيل يعني ايه طيب رجل مسكين دو مغورغوس ومتشني لا فيه يعني كلمة ابن السبيل يعني ايه حسين يعني ايه لا عارف رجل مسكين نعم ما هو هرين جامر جتوان وابن السبيل طيب يا رجل مسكين Burgos ndo mugabo ukennye niko mareka yabwiye uramo ko mushusho yikiremo mu yaramubwiye ati rajul miskin rwose ngiye ubona imbere yawe ndakennye qad inqata'at bi al-hibal na'am qad inqata'at bi al-hibal fi safari rwose uretse no kuba nkenye ndi ku rugendo kandi nashiriwe inqata'at bi al-hibal yani al-asbab al-hibal yani al-asbab yani impamvu zatuma ngeri yonja zanshiranye ntacyo mfite itike yashize ibyo kurya narifite ku rugendo byanshiranye na ingamiya nayo yani icyatuma ngeri yonja ku safari ndiho ntabwo rwose gifite kubwibyo rwose ndagusabye gira icyo usayidira na fala balagha al-yawma illa billahi thumma bika غرغوس فلا بلاغ لي يعني ما عندي ما يبلغني الى اهلي سيفتشات منيرا كبي واني مغچكي واتو الا بالله وني شيني تري جوامر الله وان شوزا كما نازاجرا كمرجام واني ثم بك نيوما ناو بري توحيد اسلام يزه يلي دليل كده كزيو القوم بري ابا في علم كل التوحيد uko mugabo muzabiki nta wundi ntezeho amakiriro kukugira ngo nzagire safari iwacu illa billah uretse Allah thumma nyuma bika nawe Allah yarabaka kugize sabab ntabwo yavuze ngo ntabwo yize avuga ngo ki illa billahi wa bika uretse Allah ngo nawe harubwo yabivuze itwaye ko ni shirki fi taswiya mu mvugo utugiye uba uringanije Allah n'ikiremwa mu mvugo sibyo twabonye ko ari shirku asghar na shirki no sibyo niyo mpamvu yavuze ngo sum illa billahi thumma bikri qarabiz mu tawhid islam bose wa mugabo we wansayidira ukamfasha kubwizo mpamvu mubwiye na yamusubije mu cyumugabo uyu mugabo malaika yasabira umugabo ati as'aluka billadhi a'taka lawnan hasanan wa jildan hasanan والماء gose ndagusaba niba koko wibuka wa wundi waguha uruhu rwiza akaguha kumera neza ku ruhu rwawe ukagira ubwiza utarufite akaguha n'umutungo kubwo biguhaye ndagusabye kugira ngo umpe ibyamfasha kugera iwacu kuko nashiriwe kandi ku safari ndi umukene anushikuna mubwiye malaika qala ulama bin baramuzati hano harimo al-mudhakkir athani harimo ukumwibutsa urwibutso rwa kabiri ruhe amwibukije urwo yari afite mbere surwibutso kugira ngo niba kuko uyu mugabo afite ubwenge azirikane ibiri kuba ko kanya amenye ko ari kugeragezwa na Allah tabaraka taala nyama malaika mubindi amwibukije muki as'aluka billadhi a'taka lawnan hasana ya wazirikana nyamara wakibuka mbere kuba rumeze hari uburyo rumeze mbere ariko Allah aza kubiguha aguha kumera neza nk'uko umeze bitandukanye n'uko kera rumeze ubwo rero baramwibutsa rwose mama nakuri safari ya na ayo ikra نعم اقرأ يقول الباشا لا أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا والماء بعيرة أتبلغ بها في سفري دقس دربوس يكوانها إنمية إنمس هاي فشيشا هاي جندره هاي لقنا جرا إيونيا إيواش سيغاني إنمس سنجل إسلام
twabonye ko afite iki twabonye ko yaje kugira ikibaya cyuzuye ingamiya nyinshi nawe utaraje umubare ariko uyu mugabo malayika mukurikira abayisilamu yabanjije yamwibutse anaza mu shusho yaje mu mbere kugira ngo byose amwibutse amusabye ba'iratan ingamiya imwe gusa wallahi kugira ngo imufashe kugera iyaga uyu mugabo yamusubije kuki al-huquq kathira hukuko uyu mugabo yasubije ngo al-huquq kathira herega ibintu ukora ntabwo ari ibyanjye ni iby'abantu ngiye n'umushumba ndagiriye abantu hari abantu ndebere mo haqi ntabwo ari haqi izo huquq ntabwo ari zanjye izi haqi z'abantu ntabwo ari ibyanjye al-huquq kathira وقال بعض العلماء abandi bamujyana bati la yani al-huquq kathira ikigambiriwe yani yaragambiriye kuvuga ngo inshingano ni nyinshi niba mfite nibice mugereranyije n'ibibazo nikoreye ntabantu bavuga umuco w'Islam umuntu akaba ari umukire ari umutajiri uzwi ukajya kumusaba ibihumbi 100 wallahi ukumva arakomeye ati byarakomeye muri iyi minsi inshingano ni nyinshi kandi kuri konti abitse za miliyari ukora ibihumbi 100 kugira ngo afashe umuntu ku kibazo afite akaba atari tayari akanagusubiza akavuga imvugo n'umugabo yavuze barahari sibyo Islam al-huquq kathira inshingano nyinshi bana abandi baravuga bati la yaragambiriye kuvuga ngo al-huquq kathira yani ibi bintu ubona hamwe n'ubwinshi bwabyo si ibyanjye ni iby'abandi nanjye ndi intumwa ya rubanda arabondeberera قال العلماء من ذلك باتي هم يقولوا ما كسبي كذب إتامر يربيش أربيش نعبيش إتاكمل بخيل يجوز وجوه وقال العلماء من ذلك باتي من بخيل ومن وصف زرع ونيجي تشوفكم بخيل وجوه غالبا أكيد أمر كذاب أمره بيش يعني كل وجوه نبريد الكذب نيجي تشوفهم بيشوفوا بيش ده سؤال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون uyu mugabo yagize ubugugu arimanye icyakabiri kadaba aranabeshya ibintu ntabwo ari byo kandi ari cyangwa se arabeshya igishingano nyinshi kandi zidahari طيب ماذا قال الملك uyu malaika musubije mu kinaha malaika arongera mwibutsa al-muzakkir thalith amwibukije cya gatatu malaika yasamubwira ati kaanni a'rifuka wa mugabo we subwa mbere mubonye ndakuzi nyamara si sinyara muhayira iyi si sinyara ya gatatu muhayira niba afite ubwenge amenye ngo ibintu biri kubana ngo bisanzwe Allah ari kumugerageza iyi sinyara ya kangahe ya gatatu malaika hayi umugabo asamubwira ati kaanni a'rifuka wa mugabo we ndakuzi subwa mbere mubonye nge ndakuzi aha ikra alam takun abrasa kera ntiwari ufite uruhu rubi fa'ataka Allah lawnan hasanan wa jildan hasana Allah akaguha uruhu rwiza akaguha na po nziza ukamera neza iyi sinyare ya kane na faqiran urumukene urumutiminya kujya fa'ataka Allah malan amakaguha umutungo ugurumva nakuzi wa mugabo aha iqra فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابري uramugabo itasubira tutokashawe ntumenye umutungo nawubonye kabiran an kabiri uyu mutungo nawuzunguye kuri badata abakera bapfira abakire barabakungu nije babisigiye urukumire mu mutungo nje narumukene huna abamenye baravuze ati hano uyu mugabo arishongoye yishingije ko yahoze ari umukire yirengagije ko ari ibiyegeze kuba ari umutindi nyakujya yani yirengagije aho yaturutse naho yavuye aho gashatse kwerekana ko yavutse iyo mitungo ihari ko yanayizunguye kabira na kabiri yani uko bagenda barutanwa yayizunguye kuri se na se rero yizunguye kuri me kuri se ngo sekuru huriye mugabo nawo sekuru nawe gucyo yani mbese ni ikintu cya famille
ini mitungo kamere ya famille tugenda tuzungurana none wowe kuzukamera ngo nabukene ngo n'umutindi naravutse imitungo ye hari acaba سيشونغ نعم اقرأ فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ملائكة يتبقير يمغارميرتي نيمو ويش كرا مغارمفوز فصيرك الله إلى ما كنت والله يتبقى يدور كورو مزمي ويمغارو ديريكت تهيبك كرامي الله أكبر مروبك وحكا لما زعم الله تبارك وتعالى وهذا دليل إلي دليل من يوافش من حديث يقرأ زيكو دعاء معلق الدعاء افتتشينية وإلينا مدن الإسلام يعني مثالا أرجل أمور كوية بوهرابيكا شاكا كوبي شاكا كوهيمبير بيرينا يكوها فقوتي والله أما قام منفيش جنيبا كوكاليو وينفزه ما منفيش الله أبكر جوز بيرينا يدوي مزمش ترينا idua ifitishije onima telefone urayibuze umuntu niyo muri kumwe kandi ukubona dalili zikoreka yuko ashobora kuba ayitwara mwari muri aho muri kumwe cyangwa amafaranga uramubajije ati niwe arahakaye birebe ko avuga ati in kunta kadiban niyo uri umubeshi muri byumbwiye ava gukorera iki inda yawe ibyimbe amaguru yawe byimbe Allah subhanahu wa ta'ala aguterereza uburwayi bw'ubuhumyi cyangwa se bikugendesere gutya na gutya yajufu biremewe dalili ni iyi hadisi malaika yabiye bikira mugabo in kunta kadiban niba uri umubesi kuri bivuze fasayyaraka Allah ila ma kunta Allah agusubiza uko wari umeze mbere uramugabo utahinduka uko yari ameze imitungi mushiraho na rwaruhu arongera arusubirana Allah na'am قال وأتى الأقرع ويوم ملائكة نونه غروب ولا وعمل تشيج بتجارة كمتسين سيدو ملائكة يسجد كل واحد وكبير ورفت وهارا وتجر مساس فقال له مثل ما قال الأول نوى أمرجيا بيبدأ بيوا ودوامه رمجنا رجل مسكين بوسني نومشنه لكو سفاري قد انقطعت بي الحبال في سفري ibyo nari mfite ku safari byashiranye fala balagha al-yawma illa billahi thumma bika nta wundi nishimikirije wanshoboza kugera iyonja uretse Allah nyuma nawe Allah musakugize sababu gose ndagusaba bakaratan inka uko we uramugabo kabirera hawe ndagusaba yuko wamba inka ikamfasha nkanayigurisha wenda n'udufaranga twamfasha gutega nagera iyonja ورامغا ونومسويزا وفرد عليه مثل ما رد عليه الاول ويمغا ونوم وكبر السويزا ويمو ملائكه نجيب جوا امر مسوي وامر مسوي نمتي توكاشا الحقوق كثيره inshinga nyinshi na utokasha izinga na garizani kandi nuko zabarizana inshinga nyinshi malaika ramwibutsa wa mugabo we nyamara nakuzi kera wiwejeje ko ufite uruhara Allah kaguha umusatsi mwiza akagukora neza mashallah none nyamara wazikira ibyo biruka giheringa yamfasha kugera yone fa radda alayhi mithla ma radda alayhi al-awwal uyu mugabo amusubiza ngidwa mbere amusubiza nabwo ati imitungo twayibonye ibyo kuvuga sha nagari Allah yitwa ati ko twayibonye top qala fa ata al-a'la الملائكه يتبين له مغبو كبير ورا مغبو ان كنت كاذبا ومغبو لمبسنا فصيرك الله الى ما كنت الله سويزك ورمزني ويا مغبو اي تسوير مرغو هرا نعم نزال غازوس دي مشراه ديريكت اي تزيمر السوير ها عندي يحوزكينا وقالوا ايش زانو تجيبو تكرمتي ترمتي نعم طيب اقرا قال واتى الاعمى moyaise ajya ku mugabo wa gatatu wawundi warimpumyi faradda Allahu ilayhi basara Allah kumusubiza maso ina faqala rajul miskin wa ibn as-sabil malaika yamura mugabo طبعا لو يدي في صورته وهيئته malaika dakura mugabo w'impumyi nabwo yagiye muri ya shusho ya
ya mbere na muri ya shusho ya mbere ubwo yajyaga kureba ya mbere malaika yasabirira mu nyarabwo ati rajul miskin gose ngiye kundeba imbere yawe ndi umukene wabunu sabi kandi ndi ku rugendo qad inqata'at bi al-hibal fi safari ibyafasha kugera iyo njya byanshiranye fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika kandi kuri uyu munsi uko ndi kubibona nta kindi cyatuma ngera iyo njya uretse kuba nishingikirije Allah thumma bika nyuma nawe Allah mutakugize sababu kandi ndi kubona ubishoboye as'aluka shatan ndagusaba as'aluka billadhi radda alayka basarak ndagusaba kubwa wa wundi wagusubije amaso nyuma yuko utareba imyaka myinshi ndagusabye kuri Allah wagusubije amaso kareba ndagusabye shatan yuko waniyaraga hene kamwe ihene imwe atabalagh biha fi safar sah kakamfasha ukuba bana nakagurisha nkabona gatike kangeza iyo njya ko yagenda kose ihene imwe uyimpaye yangirira kamaro ikamfasha nkabasha kuba nagera iyo njya amahoro na faqala qad kuntu a'ma uyu mugabo ntakindi yese asubiza yaravuze qad kuntu a'ma ndabyibuka nabaye imyaka myinshi ndimpumyi faradda Allahu ilayya basari ansubiza amaso nareba tazakka urabugabo yibutse neza ya Allah kuri we inemaze ndabyibuka nyene nabaye imyaka myinshi ntareba nifuza kuba byibuze nareba ku isi ya Allah subhanahu wa ta'ala faradda Allahu ilayya basari ansubiza amaso ubu ndareba fakhudh ma shi'ta fata ibishaka dore muriya umukumbi w'ihene uri hari siko babyita naam dore ihene ziruzuye ikibaya injiramo khudh ma shi'ta fata ibishaka wansabye ihene imwe nushaka uzirenze fata ibirashobora wada ma shi'ta unareke ibishaka yani muhaye go ahead fata ukitangitama wigira ubwoba niba ukora gahene kandi katanagutosha fata 10 cyangwa fata 20 keretse wo izo ibiri muze kukunanira naam fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillah dahiye kuri Allah ikintu cyose wafata muri zira hene ntago nababara igihe ugifashe kubera imana fata ntugire yani bese ni kwa muntu umuntu ngo urisanga ibintu n'ibyawe daswabise kwa muntu umuntu ngo karibu nta byanjye nta byawe ni ibyacu fata n'uburenganzira bwawe muri ubu Islam ariko iki kumutera ibiki tazakkara yibutse aya yasubije amaso inyuma yibuka inema za Allah kuri we وقال بعض المحدثين وقال حديث مرضي فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله والله أهوم نور موكا وانزل قفت جتشني ومتما ومومك جتشني وكان كويفة كان ما يبو أهد ومري ومن في تنيروان زنارك الله يوم القيامة الله أكبر أنا خصمك يوم القيامة كمون سيبروك تزاجر من وانزل مري الله إجيه واجر ما سوني kandi moyo uburenganzira fata ndagwa nutanafata dukeneye kuko kugira isoni no kugira isoni ana khasmuka yawm al-qiyamah kuko usuri kudufanya urubanza fata Allahu akbar umuri insabana tumuzi shukuru Islam Allah wala kuraidejo uislamu ni wazanye itakojene ya imamu ubu tumuze ngo imamu hano arwakwemera ngo imamu fata mu byanje fata shaka takira kire arwabikora basi ngurira kamodoka basi ya ala kulli hal ala min bab mizah طبعا يريكم لا على ويسمى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه أنا بمن أمانة ورساهل مري أمة والله مري أمة بنهرب ورساهل حرام جرى وكم منكم يا الشيخ جاوي
umutungo wanjye nukenera gukora da'wa yose uzashaka gukora ikeneye umutungo uzambwira litaya nushaka n'imodoka nzaguha nshyiremo na essence yo gukora da'wa hari abantu bitubwira Islam murakubwira ati ngiye Sheikh wallahi keretse icyo utazakenera mu mutungo wawe da'wa uzambwira uretse ko murafunga imiryango rimwe na rimwe ntayirangaze kubera yuko burya abayisilamu iyo uri da'i uri umuvuga butumwa ugatangira kugira tama y'imitungo birangira utamye uvuye ku murongo byasobanutse ayiwa ariko hari abemera abana baracyahari muri umma nk'aba ngaba niyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam muri hadith sahih yaravuze ngo ma nafa'ani malu ahadin kamali Abi Bakr radiyallahu anhu ngo nta mutungo wangiriye akamaro mu bambaye imitungo bose muri umma ngo umutungo wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakr yarafunguriye Rasul mitungo ye Rasul yarafataga nugufata nasonze hari n'abandi bameze gusa muri umma baracyari alhamdulillah tayyib uramuga bavuze iki ahubwo uragira isoni zo gufata dukeneye mu mutima wawe uzi kushaka يوم القيامة دفتني أربانزا نعم اقرأ فقال يعني الملك ورام ملائكة يتبغى أمسك مالك جزاك الله خير قم المطوبة قوسي الله كيشي بريفزينيزا فقط فإنما ابتليتم ووين بجنزوا ومرنا جرجز بتاريخ جرجز الله يمن من يوم ما جرجز فقد رضي عنك ngo wowe kanya wamaze kwishimirwa kwa anga bavivuye watsinze ikigeragezo wa sukhita ala sahibayka ariko bagenzi bawe babiri bo barakariye kwa anga tayari bafite kagara kuba yoma al-qiyama kandi byatangiranye na dunya ubashuye ko bari bameze mbere wowe kwa anga bavivuye watsinze ikigeragezo Allahu akbar ma a'zama hadha al-hadith يحدثنا هذا الإسلام بمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كل ما عنده في تيمة إذا متأكرزا نكزيرك نائي يتركه يا أخي مفادني الله المتوب زيرك نكو يمتوب فتاة ويفتاة كبوكوا الله ويبوهاي أشكر الله شكرا الله تبارك وتعالى بلسانك وهرك ورمي الله إجي يتوسع ورمنا قريبا مجنزي واوي erekana garagaza ko imitungo nyiri kuyiguha ninde ni Allah harama musanga bemera mu mitima yabo ko imitungo bayihawe na Allah ariko byagera mu bantu kundi bizabo ukabona mbese Allah ntabwo ashaka umugarura kuri rwose hari amahugurwa nigeze gukora niyo yafashije kugera kuri ibi byose ngezeho kuko nayize neza ntabwo nigeze ndangara ubu ndayigaga kubyo mpamvu rero dore rwose ndanahamagarira abantu kuza nanjye nkabigisha mbese ugasanga Allah ntabwo ashaka umugarura ibyo ngibyo ni subu adab ma Allah ni ikinyabupfura gice kuri Allah kubyerekeranye n'inema ze yasobanutse Islam ubwo rero Islam yagiriye icyo twashaka kwerekana ni uko amaherezo n'ingaruka zo kugira adabu nkeya kuri Allah mu kwerekana ko inema ufite atari waziguhaye cyangwa se n'ubwo waba ubyemera ukabyemera ariko udashaka kubigaragaza ku rurimi iyo ni subu adabu ma Allah juharanira igihe cyose kuba proud guterwa ishema no kuvuga ko ibyo ufite byose ni Allah biguhaye alhamdulillah Allah yampaye ibiri mu minsi yashize alhamdulillah Allah yangiriye neza alhamdulillah mu minsi ishize nari ndwaye ariko Allah yangijije Allah garuke ku rurimi that's what Islam هذا من كمال التوحيد إذا بيجرجز التوحيد يوزو يفتح كل الله سبحانه وتعالى كرامة كريم الرجال تسبوه رأوه الله كنما وأما بنعمة ربك فحدث الله تقول ينما ذات تزيفوها إذا ترى فيه من ربك الشوغولا زيغاني رجال تسب الله أهوله كريم الرجال الله يندي ينزل من سشيء مالنا الله يندي ينزل من سشيء ما يمدوكا الله يندي ينزل من سشيء نرين موي يكمل يركو الحمد لله يعني جيجي هذا من كمال التوحيد يمر التوحيد يوزوه ومنافقة كل الله سبحانه وتعالى ولعل في هذا كفاية والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته